Arjuna subuh saking rikin beli darat ini makin ngawiwitin ide Sang Prabu Kresna nyawis dibuat bitakin ide Sang Arjuna. Duh adi Sang Arjuna yen kekitu buat bitakin ide warep katakan ning kaden subuh ling mekele subuh beli nartaya ada rurung dadua nyen beli ngaraosang ira keuris jroning nitinin hidup ini di jagat sakala ada rurung kaduwud angon beli pertiwimbu aneh angen sedano ngali tuah anggon nitinin pemargi niraku hidup masa dana dini di jagat sekala iya nasang wibuhin kawaro buat paos beli to adi Sang Arjuna risa jroning sang wibukin ane madan keperatnyanan sang wikan re datua itu masih nyen adi sang kanan jaya ade jatmu ane wibuking ane uning eri sajroning daking katuwu utamu marung ban kepradenyanan sing jadulen tutuah tungil dadi abesik sang sane weruh tekining kepradnyana sang sane wikan arep katekaning kaku tutuah rurung kepradnyanan keduwegan mak dasarnya ati ya nanging karyawan puniku nah kiwale ya diastun medasar tekining katuwe medasar tekining keduwegan kiwalu matiosan risejroning parilaksana saking bagetian
dan meripalo ngarap karya Wadi disangkanan jaya. Nah angon jani beli seperti wimori sejeroning melaksana. Di kalani dewa nanggap karyo mapi dulu. Sing dati nyani dewa mau pemerih. Apa luwir nyani wadi ya. Sedanone nyudi luwe ulih kengkin jebanati maut sahe apang sekatri dewa melaksana mapi tulung ngelarang ada madan olas asih las cariye tatuane utama jalanang adi ya kita adi dana jaya nah tuah kitu tenyenat dia di Sangarjuna asing-asing jatmune ane ngelarang ane kebawas karmo yogone ya sinadwara bebas sejaga keni yene ngoyong nah jani angon beli perdiwimut ya diaskun duwek ngomong wih modarmu wacano dinian dituan ngomongan ane madan aku ngomongan ane madan patut kewales sing nyen side ngelaksanayang tadi ya duara nyak makarya sejeroning mabawas mapi tutur tuding tujuh negara tuah tuding tujuh sing nyenyak melaksana sing nyak nanggap ane madan pekaryan kita masih lagar dosi ya diaskeun jebuk raos beli ane busan penyenati Sangarjuna duek ngomong duek mau paribasa kewalus sing kinuten tekeneng laksana tuh masih sing patut tadi ngamolihan sang yang ayu kadi parajuru ban beli ngaraosang didong tujuh sing jelates nanggap ane madan karya telakar sing ngemulihang ane madan rahayu tadi Sangarjuna yang telah ajab liasi nah lantes jani beli ngerausan
dua gelantas si dewa mau canona pemekas pebaos mapitutur medarsar tekining tadu yen teh dulurin tekining laksana seluwiring laksana toati ya ngarep gedang sekan karya nah len lantas tekining dewa tuding tujuh masih dewa nyauk nyangku apo lakarane kesudi pekaryanane gumanti ketangga tegasnya kena bagus jenek nyani sing jadolen nyentuh adi sangarjuna laksana ketidinin kekening kena sido megarapan tutuah nembukin ane madan luwung ada sakit memberi palo yan makarya jenek nyani risa jeroning idewo nanggap ane madan suwo rajo karyo nah kewalo caro jani nyen sing demen tekening bakti kewalo donyen nyaking tuas ma pemerih dikalani dewo nanggap suwo gine ninyo gawe sageng bakti ulih kengken jeban idewo maut saku dikalaning idewo nanggap ane madan suwo gine puang sajo uli dikena puang sajo sido pragat do bok nyentot hati ya pangluput ring karmo sidonya lantas idewo luput tekining ane madan sengsara buah karmune idewo hidup ini di jagat sekali